ahun a thleng ta Israel jet zarual le Hezbollah Rocket zathum somni ole thi trin thlani somni paruk tho tan ni ani a Hezbollah le Israel chu lian tham de utakin anin bei ta tak tak mai ama zong aya lian ani Hezbollah hian ral thuam zathum somni zet an kap luta Israel la in preemptive strike kan kalpui an ti bok Hezbollah ron chet tak tak ma a lo chet khalna angkha Israel sipai an thinwal mai boka Hezbollah ne na anin bei hi October ni ria da tangkhan ni in Israel sipai le reserve somni borvel chau in bei tana tanga vo in ni thleng hian an lathia chuti line Hezbollah hi zali borvel zet an thito chuti anga Israel sipai thi an tlem lai chuan tuntruma Hezbollah baya wang hian Israel sipai panga vel an thingal thot ni a soyani Bauro kapun lun chho mek Israel le Hezbollah chu nasa taken anin norton ta major escalation a thleng Israel chuan Hezbollah en rocket le drone manga beipui an thlak na lian tham tak ti top turin Hezbollah chim lambiala preemptive strike lian tham tak an kalpui F-35 le F-15 rual an vain in do thlona zatel te meu an han phit chhuak piat mai chu mel mata na rap thlak tur khopa thom hlo om chua chungin missile ka dik tak tak an pai thar fur mai boka chutiang chuan Lebanon chung ril zo ka beipui thlak ngal thei turin thupek dong vek an ni bok chung thlona zarual an han thlok chuak thom chu rap thlak takani Israel sipai te chuan cholni jing khan Iran thlop arm group te rocket launcher sang tam tak fighter jet te mangin an ti chhia tian soya Hezbollah le atan rol pui pol amal movement chuan an fighter pathum an chan ni in an soi Hezbollah hian senior commander tha ani awanga phubalak na atan Israel rocket le drone zathum som ni an kap lut ti Hezbollah chuan thu chua siamin an soya Israel chuan an navy sipai pakhat thi ti an puang thlasom chung zat indona a om hnuwa in beiton na lian berania hewang hian indona lian zok a chhuwa hlona a lian ta hle October ni saria Gaza a Israel le Hamas indona an tran hnu ni khata Israel le Lebanon ramrikal tlangin ni tin de utho in beina om thina ni kha Hezbollah chuan Palestinian group thlop na konga ma an la tian soya hepol hi Iran point an thlopa Hamas le Hezbollah te pahnih hi Israel UK le ramdang te chuan firfiak polan puangani October thla atangkhan Lebanon Health Ministry na puandanin October thla atanga voin thlenga in beiton na hian Lebanon Health Ministry nan puandanin mi zanga somruk chuang an thito ti an puanga an zinga atam zok chu Hezbollah fighter te an nia Israel rama civil mi somni paruk le sipai somni pathum an thito bokani Israel le Hezbollah in beina kai hnoya hian UN chuan ramri le lam le lama mi noin hi vel chu mun him lama son an ni to thua puang ole cholni jing darli le minute somli GMT chuan dar khat le minute som thum vel aniang khami truma Israel beipui thlak na kha Hezbollah ne na kumsang hele paruka anin do hnuwa indona pa ngai a chhuwa teu ber thoman nei len berania Israel Defense Force IDF chuan Lebanon chimlam hun somli chuanga fighter jet zavelin Hezbollah ho rocket launcher an kap chhia tian soi pui tek takani thupuang tu relet peral Daniel Hagari chuan Hezbollah in aerial attack lian tham tak an nei theina tur in buat se na zau tak an kalpui hnuwa beipui thlak na hi Israel chuana kalpui tia soi rocket po sang riat vel drone po sang ruk vel Lebanon Hezbollah te chuan an puwa cham mupa chu Israel beina tura an ruam man ni in an soya Hezbollah chet ma hian Israel chuan a chet khalh ta ni Hezbollah hi lian tham takin chema sa seng chuan Israel a hian chet na lian taka thleng ngei don ani masa Israel intelligence te thu hriat awang le an intelligence apparatus asan em awang hian Israel chuan Hezbollah chet na tur hian lo hreloka indo thlona zarual an tir chhuak ta ani Lebanon State Run National News Agency chuan Israel thlona te chuan Bofors Castle te Birkalp area te khopui pon lam ain khana kafarfila
lawai je basalia kafar melki te sajat le sarba te an kap ti an tar lang jip queen khopuya cheng pakhat chuan apocalypse ang mayani tin asoi khovel to boruak ang mai ni in ka hria arap thlak lutuk ti na soya he thil hi arap thlak khopang inomna inveng in chen na van boruaka khan indo thlona zarual ron ving phei puat mai se chu tiang chu han mit thla ta ula thil nuamani hawlawang Lebanon Ministry of Public Health chuan khaima rocket in karaka pa mi pakhata thi tia puanga amal movement chuan an khua atanga an fighter pakhat chu athi ti an soibok Ministry chuan Israel ten tairi khua an baya wangin mi pahni an thi tia soiboka Hezbollah chuan an bul hnaya hari sa indomi pahni an thi thu an nem het boka chip chiar zok ero chuan an puang lo Cabinet meeting a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan vo in a thil thleng hi atop na an lo ati tukin khan Hezbollah chuan Israel state chu rocket le drone mangin bayan tumani ti in Netanyahu chuan soya IDF chu lo omna ron thleng thei ti bonan preemptive strike lian tak nei turin ka hriat tirani ti in Israel Prime Minister chuan Hezbollah an bei dan Israel Prime Minister chuan Hezbollah an bei chan asoi Israel pilot 10 Hezbollah ho short range rocket anti chiat ba ka hian Netanyahu chuan IDF chuan Hezbollah ina an ramlai hola strategic target aka chhuak drone zong chu an lo dang vek ti asoi Beiruta Sheikh Hassan Nasrallah le Teherana Ayatollah Ali Khamenei te hian hei hi mar chhak din mun ti danglam na atan malak na dangani ti an hriat angai ni ti in Hezbollah le Iran hruai tu te vau khan na Israel chuan a pe Foreign Minister Israel Katz chuan khopui puma thlo khovel puma atho pui te hena Israel chuan indona tluan tlinga zong lo ti in a soya kan mi puite hum himna atan ati tura piang ati dona ni ti in thu athon chhuak bok Israel in bei puya thlak nu revaklova Hezbollah chuan Israel sipai mun som pakhat le an ram lu me Golan Heights chu katyasha rocket zathum som ni chuang mangin an beya an kap ti an puang he rocket bara si July ni som thuma Beiruta Israel bei pui thlak na athi Senior Military Commander Fuad Sukar tha ani chan let na ani thu an soi video footage sa chuan Israel chunga rocket lut tur te chu Iron Dome air defense system ten an lo danga van boruaka puak na sa tak mu le hriat ani annuwa IDF chuan Israel Navy sipai pakhat chu Israel marlama indona athi tia puang thubel chian dolzo ka soilova Israel media te chuan Lebanon ramri atanga KM level la Davora patrol boat bula Hezbollah drone le Iron Dome interceptor an in sutna ake temper wangin Israel Navy hi athi ni in an soi Hezbollah hruai tu Hassan Nasrallah chuan cholnit lai khan televised address a he pol hian Israel ram chhunga KM zale somvel la Tel Aviv atanga KM khat le meter zanga vel chawala military intelligence base abei thu asoi Hezbollah hian roman na angin bei pui an thlak thei tia soya drone zong chu hlotling takaka chu avekan nia Israel airspace an lut vekani ti in na puang ve thung Hezbollah chuan tuna kan chet na hi atok lo kan ti ani chuan Hezbollah group in lian zokin na chang le don ani ati Lebanon Prime Minister Najib Mikati sarkar hian Hezbollah chunga thunai na an nei tam lowa Lebanon na an thian an tho puiten in zom na an naya hei hi anti top thayani ati Israeli aggression ti top le kumsang ni paruk indona ti top tu UN Security Council resolution ti hlotlin aphut bok Lebanon Prime Minister Najib Mikati chuan Israel le Hamas in kara Gaza in ka haile hostage release deal in ramna siam tura international malak na chu Lebanon in athlop ni in a soibok US chuan in ramna siam chu Israel le Lebanon ram ria buaina ti sia omna ta na poimo don tia soya a chan chu Hezbollah chuan Gaza indona atop huna chau indona hi a chan chu Hezbollah hian Gaza indona atop huna chau indona ati top vedon
indo na hi ti top ve atum ni in an soi Mossad le Israel Sinbet Domestic Security Service Director hi chol ni chonu khan Egypt pa athlok luta CIA Director le Qatar Prime Minister nen meeting nei natel Prime Minister chuan Hezbollah la ka be pui thlak chu not end of story atia tangrual ramte chuan na sa zo ka be an ni lo nan vau khan na an thon bok Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan solnia Israel and Lebanon Hezbollah abe na story chu ala top lo tia soya regional le global hruai tu te chuan buena zau sok ti chhuak lo turin vau khan na an pe Reuters chuan Israel le Hezbollah te hian buena na sa zok an thlen lo nan buena na sa zok an to lo nan ram dangkal tlengen an in biak thu atar langa Channel 12 News chuan Israel le Washington chuan diplomacy mga inbiak na kalpui tumin ma an lamek tiatar lang bok network unsourced report at chuan Washington chuan Israel in zing lama be pui thlak na a boruak chhejok a chhualo nan zing lama cholni zing lama in be na a chhu awanga boruak lian jok akan kai lo nan ma an la a all out war ti chhuak lo turin Israel le Lebanon chuan ngen bokani heti lai hian defense ministry of galan chuan Israel hian marlama diplomatic settlement siama be sei thu soya Hezbollah ho tu Hassan Nasrallah chuan Iran thlop firfiak pol chuan tuna indo na round mek chu atop to ni in angai mai thei tia soya hei hi Hezbollah thopui allied terror group 10 Hezbollah be pui thlak na ti to pani chu an lom thu an soi wangani galan hian be pui thlak ma hian be na an kalpui dan tur chungchang hi US a thopui Reuters tin an in biak na kha na soi langa Asia's news site in atarlan danin US aircraft carrier strike group ni chu Hezbollah turin antibok cabinet meeting at thu asoina Netanyahu chuan Iran thlop firfiak polin rocket le drone manga state of Israel by antum nuwa lo omna ti bonan chakzokin preemptive strike an kalpui thu asoi IDF hian Hezbollah in ram chhunga strategic target lampana drone aka chhuwa zong chu an lo dang vek ti asoya premier chuan Beiruta Nasrallah le Tehran Ayatollah Ali Khamenei te hian hei hi marlam din hun in thlak dang lam le mi cheng te him taka an chen na in lama hruai kir le theina tur konga mason na dang ani ti an hriat angai ati mase hiti hian a soi bela ka soinon le ani hei hi thon thu top na anilo not an of story ti in na soya asoi omse chu tuna Israel chet na hi atop na anilo ati IDF ho tu Lieutenant General Harji Haveli point cholni khan Israel chuan chaklama cheng te him taka an chen na ina an kirle theinan marlama ven himna din hun thlak danglam atum tlat thu asoi bok October ni sari khan Israel mi sing rukvel chu mun danga anin sona Hamas kai hruai firfiak sang telin Israel chimlam an be wangat lan chian ni bera khamitum khan Israel mi sang khat jan hi vel Hamas ten an tha ba ka mi jan hi somnga pakhat an man bokani ole kan puan tak ang khan cholni sing khan Israel fighter jet zavel chuan Hezbollah rocket launcher barrel sang tel an kap chehem mai an kap cherup mai hei hi Israel marle Central Israel Hezbollah ten launchera an ka ma minute tlem te ani Iran thlop firfiak pol hian Israel marlama rocket zathum som ni le drone som ni vel chu lotling takin an kap ti an puanga chenna in engamo zat a chiani in Hezbollah chuan an soi Israel Navy sailor pakhat po Israel in interceptor rocket aka awanga ke themin apera hewang hian a thia midang pahnian hliambok ground report thren khata chun Israel sipai panga velan thi ni in an puang Lebanon official hruai tu te po tiamin Arab sarkar te chuan buena na sa jok chhuak lo turin vau khana an pelhom Jordan foreign minister thupuang tu Sufani khuda chuan buena chhuak hian regional war thlen thei tia soya Israel in Gaza aggression ati top lo chuan buena zual zel tur le hlo om jok Hebialin ama chon chana Israel mo aniyang ti in Jordan state media te chuan an tar langa
Hezbollah chuan Gaza indona atop huna Israel laka silai mepu anchol san tur thu an soi. Egypt President Abdel Fattah el-Sisi point Lebanona buena lian tham athen lo omzia soibok. Israel and Hezbollah abe nu dar karenga mozata Egypt klo tu US General how tu Charles Q. Bryan na Sisi chuan international community in buena tizyo omna turin theitop achua nornan na sajok asya mangaya ni ati front thar hon a hlo omzia in beina thar kalpui hlo omzia soin Lebanon din hun het taka dale an thunai na humhal ven him angaya ni ti in President Office thu chhuak chuan atar lang. Cholni jing lama in beina chhuak chungchang UN Special Coordinator for Lebanon le UN Special Coordinator Lebanon le United Nations Interim Force Lebanon ami chuan he buena in rol zong te chu in ka hai kalpui tur le na zo ka mala turin angen. Thu chhuak chuan in ka hai nei chu UN Security Council Resolution 1701 kalpui ani nuwa chu mason na kong nget chuna ni ati he resolution hian kumsang ni paruka Israel le Hezbollah in kara buena chhuak chu ati topa Lebanon chimlama sipai chun chu Lebanon sipai le United Nations peacekeeper te chaw an ni turani ti in resolution a chuan tarlan ania. Lebanon Prime Minister Najib Mikati point resolution 1701 bo zui turin sarkar te angen boka hei hi Israel in alo soi photo le ti hlotling tura alo phut photo kha ani sang ni paruka Israel le Lebanon Hezbollah te anin dau khan UN in achal rem dana chuan Lebanon chimlama Hezbollah anin thiar chhuakanga an aya Lebanon sipai le UN muan na sipai te chaw an omang ti ania voin thlengin Hezbollah chuan an la zom kim du lova hun ma tam takan la nayani khovel sarkar te chu sang ni paruka UN resolution angakal turin Israel chuan alo nor cham chi to ani. Israel chuan ni min zinga Lebanon na be puyan thlak ma khan United States nen an hriat tir lok ni in Channel 12 chuan atar langa unsourced report chuan White House chuan Jerusalem nena anin biak pona engemaw zata Lebanon mi pui laka hlo omlutuk beina kalpui lo turin le mi puita na torna thlen lo thayang bera kalpui apoi mo thu Israel a hriat tir Israel chuan be pui thak ma khan US a hrilti apuanga masa US chuan rambial in dona thlen thei thil engpo laka insum turin vau khana apethunga ni. Channel 12 chuan tuna chuan Israel chuan marlam ram riam wanna omtheina turin ruam manna siam atum tia soya chutiang lam hoya Hezbollah chu American le midang tekal tlang an nor atum thua soi. Galan chuan sipai Tel Aviv headquarters sa situational assessment na neina IDF General Senior te hnena Israel chuan hostages for ceasefire agreement chu mantrang kaya bei sei thua soya chuan mar chaklama Hezbollah ne na inrem na siam na konga apui theido na kongzau tak a hun pha thei bokani mase galan chuan sipai lama chuan ma kan la renga inrem na siam kan tum lo ang mayin kanin buat sei zel thowanga yani ati chonit lai khan Nasrallah hian thu a soi boka Hezbollah be pui thlak na hian Israel base lian tak akapa Israel ram chunga buainan na sa tak athlen ni in Hezbollah leader chuan a soi an pol chuan Israel an beina result mu an ngaka chu a result kan ngak me kani he beina hi alung oi thlak ni ya kan hriat chuan Hezbollah top commander Fuad Sukar tha ani awanga phubalak chu atop to anga ngaya ni anga mase a result ta kan lung oi lowani chuan a alien zok kan kalpui le angti in Nasrallah chuan a soi Hezbollah chuan July ni somthuma Israel in firfiak pol Beirut chimlama be puya thlak na antha Sukar thina awanga phubalak na tan na sa taka chet an tum mani kha Beirut chimlama Israel be pui thlak na kha July ni somni pasaria Hezbollah rocket mga Golan head sa naw pang som pani ka hlum na chanlet na ani kha heti lai hian Hamas le Yemen a Houthi Iran thlop axis of resistance atel te chuan Hezbollah in be pui thlak na an kalpui chu an thlop thu an soya
beipui thlak na Hezbollah ten an ti top thei chu lom oman ti thu an soi ve hlo thung he chan let na chak tak le ngai tu na seng tak malak na hi Zionist entity chung ril tak taka na takin ngonga nei don ani Israel sarkar tan chuan slap in the face ang mai ani na taka maya ben thlor ang main tur thia mahar khopang ti in Hamas lampoin Hezbollah malak na an thlop thu an soi Houthi te chuan Nasrallah chu Israel laka beipuya thlaka wangin lompuina an thona dodal tu te laka an chethaya an chak zia an lan tira an thutiama an rin omti achianga ni ti in Houthi te chuan Hezbollah an fak heng Houthi helte hian July ni somnia Yemen tui pui kama khopui pakhat hodeida beipui thlakna Israel na beipuya thlakna chan let na atan Israel laka phubalak na lian tham takkal puyan tiam boka hei hi Tel Aviv fa Houthi drone in mi pakhata tha nuwa Israel in beipuyan thlakna kha ani Houthi te chuan Israel laka chan let na chu an lati hlotling lova alo la thleng ngei don ti chiang takin ka soi du ani ti in Hezbollah leader chuan a soi tun thleng in Israel le Hezbollah in beina hian Israel lama tangin civil me somni parukan thitoa heba ka hian IDF sipai le reserve somni an thito bok Hezbollah chuan in beina kalpui mek lai hian member zali somni an chan to ni in an soi thung ole tuna kan puan mek hi Israel le Hezbollah buaina October ni saria Hamas le Islamic Jihad ten Israel an beituk August ni riata Hezbollah le Israel ram ria anin beiton nuwa chumi atanga in beina lian ber chungchang ani kan hret to ang khan Hezbollah hian hubalak na lian tak kalpui an tum kha ni a chutiang boruak rit tak noya an om mek lai chuan Israel hian Hezbollah chet tak tak ma a chet khalh an tin tua ta a Netanyahu chuan preemptive strike atan order a peta ani hei hi ani na taka chuan preemptive strike hi Hezbollah in Israel a beidon ni ya an hriat tran tir kai ni pona voidoi lo kan puan tak thleng mai thei si lo bor vela khan Israel chuan Hezbollah chet tak tak ma lo chet khalh khan lo tum deuh to a ma se anin thla dul le ta tun tuma Israel chet thut na chan hi Hezbollah ten Israel laka beipui thlak na lian tak kalpui an tum tak tak ti Israel intelligence ten an hriat wanga niya rocket sang riat le drone sang rukvel chu Israel beina turin an puwa cha mek ti an hriat nu rei lo te ya Israel chuan beipui thlakin indo thlona zatel an tir chhuak ani ti chuan Israel chuan cholni jing khan preemptive assault hanei ta a indo thlona zatel chuan Lebanon ram chhunga rocket launcher barrel sangtel ka chhuwa ani ma man ani ma lok khan an kap cheta ani Israel hian indo thlona F-35 le F-15 rual chu Lebanon nei base Ramat David atengin an phit chhuwa tir piat mai ani an hna an va thoka boruaka rian om lova an base lama an kir le ngal ani hemin hu hian Hezbollah chuan rocket zan hi som thum le drone som hi mangin Israel an chang let ve ngala an boruaka tang man hle indona puitling a chhuwa an ring man veka masa Israel chuan heng Hezbollah ral thuam ka lu te hi an kap thla vek ti an soi ani athu soina Nasrallah chuan he beina hian Israel ram chunga Israel tan buaina le chet nan na sa taka thlen ti a soi he operation hi face ni akal puyani thu tar langin pakhat na chuan firfiak pol hian Israel Iron Dome aerial defense system ti buai turin Israel sipai mun rang som pakhata khatia rocket zathum som ni chuanga kapa chuta chuan central Israel lam hoin drone tam tak an ka chhuwa chhun zom le ta ni Hezbollah drone ten an tumber pahni chu Tel Aviv thlang lam deva Galilot base IDF a 8,200 elite intelligence unit omna le Abula Mossad headquarters chu ania tin marlam kilometer somli ahla a om sipai mundang chiang taka aming soilan lo chu Hezbollah target te zinga mi ani Tel Aviv le Lebanon ramri atanga kilometer somsari panga vela hla omania kan intelligence sinatarlan dan chuan drone te hian antum an thlenga ni ti in Hezbollah chuan an puang he thil hi Israel chuan adik lo zia an soi ve thunga engponi se chet na anin thlen ton ve ti chu a hriat thayani Hezbollah chuan Israel drone te chu Tel Aviv nei taka an thleng ti soin
Galilot hi tuipui kam khopui ania mase he beipui thlak na hi civil laka beipui thlak na nilovin sipai le akai hnoi target chau bei anni thu Nasrallah Hezbollah leader chuan asoi Nasrallah chuan IDF in preemptive strike anei chu ahnola ahniala Israel chet na chu beipui thlak na satli amai ani thu le Hezbollah ballistic missile te ati chhelo ni in asoi bok Hezbollah rocket sang riat le drone sang ruk emo ka chhuak mai tura an buat sai chu Israel chuan kap chhia angin na in soya hei hi thudik lovani ti Nasrallah chuan soya rocket launcher dozen khat vel chau anti chhia ni in asoi heti lai hian Israel Defense Forces chuan Hezbollah ina an beina hi atam zo ka thlak ani thu an puanga he beina hian sipai hmun pui engma a chiat lo thu an soi mase patrol boat a navy sailor pakhat chu missile ka thlak na in Hezbollah rocket asut puana ake themper wangin a boral thung IDF chuan drone zinga pakhat ma hian central Israel a ngonga nei lo ti tar lang bokin Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan cabinet meeting a IDF chuan ram chhunga strategic target zong Hezbollah in drone aka chhuak eng mai na khoilova an kap chhelo ti a soi thung ani Nasrallah chuan IDF in he beipui thlak na a chiat na thleng tak hi an thup ni in a soya hei hi thubul bal nei lo oi lo turani ati Hezbollah chuan an sipai ho tu fuat sukar tha ani awanga phubalak na chu an tlak to an ngai mai thei mase in beiton na ala thlen zel chuan emo an beipui thlak na hian an lung oi lo ani chuan beipui thlak na lian zok kalpui turin an la du khop lo ani chuan beipui thlak na lian zo kalpui turin Hezbollah te chuan dikna an nei thu Hezbollah leader Nasrallah chuan asoi athu sei bultan na Nasrallah chuan phubalak na hun rei tak anti khotlai chan na soi fia he hun son hlat chan hi Israel le US sipai te he biala hian anin sing sakwanga niya hun rei tak nga hi Israel tan po thlakhat don lai enghel nei le ril rubuai takin an ompha chu an ta na tha Shamna atlingani ti in Nasrallah chuan asoi hei baka hian Hezbollah chuan Hamas le Israel in kara in dona ti top in ka hai nei chungchang in biak na kalpui mek result chu an ngak renga mase Netanyahu an in rem na tura thil dang a hnolu belzela wangin condition thar ada belzela wangin Hamas le Israel deal kalpui mek chu kan ngak thei tabik lovani ti in Hezbollah leader chuan an beipui thlak na chungchang asoi chu baka Nasrallah chuan Hezbollah chuan axis of resistance Iran le Arambial hel tho puite a regional proxy te chuan rualin a hranin emo Israel an beidonem ti hreturin hun an lamamo thu a soibok chumi chungchanga chuan Hezbollah beina chu an tho pui dang te atanga in ngat lavin an mani in an kalpui ti soya Thamasa khan terana Hamas ruai tu Ismail Haniyeh tha ani awanga Iran phubalak na tur chu ala thleng lova July ni somni palia Israel in hodaida longchol na mun a boma wanga Houthi te phubalak na tur po ala thleng lo bokani Israel hian mabak kau takanai mekani ti in Hezbollah leader chuan a soibok Nasrallah chuan phubalak na atana an be na hi siet te ta na sa kholam thil poimo takani Arbayin ho Arabic tongani somli chuminiya chuan ania hei hi Islamic zolnei Muhammad afapale Sia Imam pathumna Hussein Abam Ali martar na hriat ringna atana asura nei atangani somli aliam hnuwa ani Nasrallah chuan in beina zan Nasrallah chuan beipui thlak na chu operation Arbayin day ti in na vua bokani hepoi khoina awang hian Israel a har satna te na wo oma cholni jing khan Ben Gurion airport chu darkar ni don lai kharani Tel Aviv le Beirut a thlona tam tak chu divert postpone cancel ani Israel ram official te chuan Hezbollah beina athlen nu khan Tel Aviv atanga marlam biala omkhom le zirna lam thila pun khom te kal khom te thlengin film khur thuwa khwa khirnan siama masea nuwa hei hi he khapna hi hli le ngalani Hezbollah beina kara Israel Navy sailor athi mi pahni chu interceptor missile wangin an hliam an puang to thawna chungin chiangzo kin han puang le lokila Hezbollah rocket le drone manga Israel marlam be pui thlak na lian tak kalpui ani lai khan
Israel Navy vessels Israel lunga chuang Israel sipai pakhat chu a thi a midang pahnih an hliam bawk ni in sipai thu chhuah chuan a sawi heti lai hian Defense Ministry of Galan chuan Israel in Lebanon a beipui a thlak chu a faka IDF thupuang tu Daniel Hagari chuan Hezbollah in marlam emaw Central Israel a emaw sipai hmun pui engma an kap chhelo ati Sailor thi chungchanga khan West Bank settlement Gaza Binyamin na cheng ni in Navy 914 Patrol Squadron mi le sa ni in Petty Officer First Class David Mose Ben Sidrit kumsom ni pangami ani Israel Air Force in Haifa Naval Base ne na an chui chian na masabera chuan Israel marlam tuipui kama Davora class patrol boat chuang te chu Iron Dome Air Defense System interceptor missile atanga sharp dalin atlaka Hezbollah drone panni chu he mun chunga hian an thlok ti hriat ani bok hei hian kap thla ani Israel rocket ka thlak na mu interceptor missile hian longchung loka drone pakhat ron thlok chu akapa mase chu ta tang chuan sharpnal ake them te chu lunga hian a ron tlafu hlo maya chet na thleng ta ani atir lama chui chian na atanga alan dan chuan interceptor missile hian patrol long hi direct in a kap lova chutiang chu ni ta se chet na na sa zo ka thlengang he thil thlenga tanga footage ti lana chuan Iron Dome interceptor missile chu tuipui lampanin a thloka chumi hnu chuan longchunga chi apua kani bompu hnu hian longchunga Hezbollah drone a ron kap ani bompu hnu hian longchunga hian interceptor missile ke them then khat mu ani bok he long Davora class long hi siam thattumin tuipui lama la kania siam thattumin tuipui kam lama la kania nikhat chungin service a kir le don ni nan soi 914 squadron patrol boat te chu Lebanon atanga in rol tumna thei ti top turin marlam ram ri muna dan nia tuipui chunga drone ron thlok ang chi te po an lo mu chhuak nual to ani galan chuan Hezbollah chu throne of balance ani thule Israel bei an tumna a hlo cham thu a soi IDF Operation Directorate Command Room a officer te akom na Israel Defense Ministry of Galan chuan Israel chuan Hezbollah bei na tur lian tham tak aron thlen ma minute engamaza chunga hlo ron kal tur ti bo atum na chu a hlotling hle ti in a soya Hezbollah rocket le drone ka chuan ni ma minute lem te ya kanin do thlona ten an nuai cheta ani ti in a soi mel ma chuan marlam mi pui chen na lam hoin rocket zatam tak ka chuan tuma Israel malak na preemptive action a hian za chela somnga chuang mun thuma thena mun ni vel Hezbollah drone le rocket chu ka chiat ani ti in galan chuan soin melma ten lian tham tak maya min ron bei ma in kan kap chia ani ati IDF chuan footage anti chhuaka Lebanon chimlam thlona manga bei ani nuwa Hezbollah drone chu attack helicopter mangin an lo danga F-35 fighter jet train khat po Lebanon chunga lut man te pon omani press conference a Hagari chuan Hezbollah operative alo bera paruk chu air strike a hian an thi ti asoi Hagari soidanin tunruma Israel in do thlona chet na hian kan pilot ten target an ka zinga za asom kwa vel chu Sodrens rocket launcher ania Israel marlam beina ta na man turani anti Hezbollah in an soidan kal takin IDF base a ngong anei lo ni in an soithunga marlam le Ramlai li Central Israel lama po ngong anei lo ni in Hagari chuan a soi Hezbollah chuan poi khoina hi thlamasa a Beirut a Israel in an sipai ho tu fuat sukar tha chungchanga an chan let na pakhatani thu an soya nimin cholni jing khan Israel marlam zonga siren area tuipui kama khopui agria te Golan Heights sa Kadzarina te Galilee chen na tam taka te siren area Malot tarsiha khopui po atela warning siren arik nu loka Hezbollah ten bei puyan ron thak ngalani ole khati chin khatuna ta na kan ngai thak thei chuni ta phot sela Hezbollah chuan ral thuam hlo tam tak mangin Israel bayan tuma chumi chu hrian Israel chuan an bei khal ta ni borok tang takan nei meka chanchin kan update zeldon ya thil thleng thar ber thaturin he channel hi in lo ngai chang zeldon ya mangthale phot ule